Perlo pe menta sajisen nga pediang subhai pi ha kane ka channel Bani Blog. Kat kum ha ka jing page ka jonga lada ka orlung shisha ka jingkren jong une uragav chada hapo parliament ya kane ka jingkiu jong ka mobile recharge ya kane ka jingdunasngi jong ka mobile recharge namar ba ka don tang arpo prasngi Henry kat kum ha ka jingkerpat ka jungu hapo ki parliament ka dei banyo ya ka live post ngi live voice ngi kum badon ubne ha ka kalendar de prolog lada pinende ki bathma ki page ha ka ne ka channel ka jonga sngo pha ban subscribe ya ka ne ka channel te prolog india ino shakmat ya का ने का वीडियो का बताता है कि भारत में ही समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है, मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद MP Raja Sabha ka Am Adami Party Uraghav Chadha Ulawan Raya ka Mat Halor ka Jingkiu Dor ka Mobile Recharge Bat kar Komtrikam ki Company Phulphul Telecom haka Dorbar Parliament haka Khatwoi Tere Gubnal Ber Arhajar Arpinriu ka Jingpenbor ban Recharge khat license chisne mujada ula kano bagi company Telecom ya ki plan batang arpo prasngi Henry ki khotpan monthly la ne shibnai kani ka penlong ya ki nong pundon kam ban Recharge hadu khat license chisne om khat arsian kat kum ki bnai ki badon haka phangsngi kalendar Badula ong ka jingkhang ya ki incoming call ula kentu bade ban senge karkom khang ya ki incoming call bad ki SMS kum ki OTP tang namar bakut ka por rishan wala ong bakane ka de ka jingle donbor ya ki kup shliang sem shliang renjit ki nong belasngi bad ki temben ki badon kam ya o mobile tang ban yok khobor la ne phone Bad ula dawaru ya ki plan nge bakhamtan ula dawan naka sorkar bad naka try telecom regulatory authority of India ba penmi ya ki plan ki batat ki ba elat banyo tang ya ki incoming call claim da hab recharge rem man kapor Uraghav Chadha ula kano ya ka prepaid recharge scam lane ka jinglute ya pai ba nong pudon kam mobile ha India to perlo kene pe ya kene khandiat Haka Khatwoi Tere Gubnai Laber Arhajar Arpinriu MP ka Am Adami Party Uraghav Chadha ulara ya ka jingkli har Raja Sabha Shafang karukom pinkiu dor bat karukom Telecom ki mobile recharge ka bakta ya ki paiba ki baduk Bad ula ongru ka arfu prasngi ka de ka jingle thok jong ki company Uraghav Chadha ula kano bagi company Telecom ki le thok ya ki nong pandon kam mobile da ka ba ai tang arfu prasngi ka veliti ha ka jaka live hole ane live voice ngi Bad ula ong ula dawa baka veliti jong benai ka de ban longkat kum ka kalendar mon live hole ane live voice ngi Bad ula ong ya ka jingkhang ya ka incoming call bad ki SMS wala kano baka long ka babe an ban khang ya ka incoming call bad ki SMS murder enda la kut ka veliti Bad ula ong ula pensyai baki baduk bad ki reutemen ki don kam ya ka incoming call ban yo ki OTP bang ki khubor na hospital ne ki khubor na ki bahayeng hasem Bad ula keno lada kut ka veliti de ban khang tang ya ka outgoing call thepisa ban kran ka jingdawa jungu ha parliament a facility ban pdiang ya ki phone incoming call bad ki SMS ka de ban ne hadu shisnem nadu ka sngi barichat khadu ka grace period de ban aipor hadu license shwa ban pendam ditivet ya o mobile number na ka benta ki nong pendon kam ki ba omla ban recharge man kapor ki company ki de ban penuan ya ki recharge ki batat tang na ka benta ka incoming call khnang ban suk ki baduk ula kentu ya ka telecom regulatory authority of India ban shimbeshar ya ka ne ka kam namar ba u mobile number ulang o lifeline ujit leher na ka benta upai ba om long shu ka jingpen pria ka barem dor का बताता है कि भारत में 125 करोड़ मोबाइल फोन यूजर हैं जिसमें से 90% प्रीपेड प्लान के यूजर हैं। सर आज मैं प्रीपेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है, मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। सर हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, माँ बाप का गांव से कॉल, तमाम चीजें
इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है, और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया। सर, इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस, ये हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को स्टॉप करने जैसा है। सर, जैसे